mi sad kao seniorke igramo protiv nekih kadeta ili juniora, oni nas pojedu. Ti ne možeš njih pratiti ni fizikom, to je prosto tako, to je priroda. Da li djevojčice trebaju trenirati drugačije nego što treniraju muškarci? Da li treniraju drugačije? Ima li tu nekih razlika kad ti sad posmatraš ipak sa jednim dugogodišnjim iskustvom? Igrala si internacionalno, igrala si u Splitu, igrala si u Turskoj, igraš sad u Zagrebu, SFK. U svojim tim početcima sam trenirala s dječacima i nisam imala nikakvih drugačijih treninga, jer pričamo o nekom baš dječjem dobu. Prema meni nije bio neki drugi pristup i meni to recimo nije predstavljalo nikakav problem. A kasnije mislim da mi je dosta doprinijelo jer muškarci su fizionomijom jači. Kad sam u nekom natjecanju s njima, mislim da dajem više nego što mogu i to negdje formira moj dalji razvoj. Tako da mislim da je super u nekom dječjem razdoblju da se djeca ne razdvajaju. Kad dođemo, ne znam, u neke godine, mislim mi sad kao seniorke igramo protiv nekih kadeta ili juniora, oni nas pojedu. Ti ne možeš njih pratiti ni fizikom, to je prosto tako, to je priroda. U nekim odraslim godinama prosto je nemoguće, ali sad trening kod trening se ne razlikuje, samo što ću on, ne znam, istrčati 22, ja ću, ne znam, 18.